Suara Banyu seneng nih, Pak. Aku kan penerima itu. Dibagi per rumah mawon. Iya. Oke, siap.
Nanti apa? Kalau itu temas oh. Alpha Frozen Mat. Oh, Alpha Frozen. Nggih. Ricky po. Nggih niki mriki. Nggih. Nggih.
Buka lamangnya. Agus. Kenapa kesuwen Pak RT, Om? Ang gusto sa totolan, tinggal na. Sasa.